Kaya pitiro Nabi na sekarang mata ko dunia anto na kita ko. Kakakuan niyo ko kailangan niyo ko dunia. Kau pa magpupisuldan na Nabi na di tama niya man to na da plane. Tama niya man to na da truck. Tama niya man kaya da truck so Nabi, na da police so Nabi. Nada silpo so Nabi, nada mic so Nabi. Nanti muda na no begitu. Nanti so agama tanong, upama ko ini sapariananan, na kenapa mapi agama? Nah, ito man nakapian niya, nabiyo ka niya nakatanong, so kailangan tanong ko dunia, nasadyang kita kapikuan niya. Na ibo di ka pa, kaya naso agama. Namanya tayo so Nabi, nauda unang utak bukan karena di rumput. Dia bagui. Na ipnapitiro yan ang kulo. Kung mana kulo sa chay. Langon. Ano ba yung biya mga tao sa dua? Kami yan nagiran na kulo. Natiran na bidahasa na bidahasa. Ano yung nasa buta sa kulo? Api ya suata nakatanin ko na iman na kulo. Kasira ni Miyano. Pag yung balala na niya dito. Napos taman kami dito. Hindi niya ganito so lalakosor. Wow. Naikapat na watarkul khusumat. Di ka pakai pembabangin. Wal khujulus ma ashabil abwana di ka pakai pelayong kung mga dingal bagsabid ang mga sihas. Mga saira. Akhir sarapan. Masuk. Puna na mga bistrin ka kesarapan kayo. Watarku al-mira wal-jidal. Na di ka pakai pepawan. Sarap kapay ka sor kana obad na dikop na rin na khali waliyat tiguran. Dahil na pakialam. Kakita mangaw. Watarkul khusumati fid din na di ka man paki pembunuh apa para kakpe ka ko agama. Wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yan ni painalangan na ikawalo. Al-hadis kasay kawaluan. Al-qadru khairihi wa syarrihi. Ana ukuran amapian ana ukuran marata. Ay mana qadr na lagi dia na qadha. Al-qadr wal qadha. Ay mana qadha na lamami tagal. Ada kama kambo ya. Bila kayo Allah mamana ada kabar kau berambal itu. Ay mana tu nak qadha. Bila kau Allah iranu. Nah, di nga magagawa ka ya Arab. Biar ikan yang nama itu, namanya tegal kau, pak pemilihan kan nama putih kabe. Nah ya kekuasaan aku nak kapang yang syukur sasaja itu gitu kau. Pihak item kawal lah coba. Udah pangatan kamu piana dia kesigi sumalai pangatan. Pamaku biar ikan yang mababa mama. Yan ni kekuasaan na pagi lain o mapasang pagi laya wante ko bubaya ko pameno aso lay miya mugay api miya supak so kabaya ka na important din ay no ka ini bugayo miya mugay kaya ka dumaday dili man na qada masadya tumari makukado nakawasa. Kaya pitiro Nabi na yarba bima qasama Allahu laka takun agnan nas. Kaso at kako ini tukido kawal apangatan. Rizki, kaputi, kalambuk, posisyon. Kasara tariman ka na nadawi dakar ka na lagi kau kawasa. Sobra ka na kawasa. Kaya may kawasa malayo dana. Sa pasok kadr, yan ang may di maploba. Ploba nga. Kabaya ka, mamores ka sa Quran, napangadi ka. Kabaya ka,
Maraam sa mga mata ka na mga pipiya. Nabalingan ka, kung ingad na mga pipiyagan mo. Di nga balingan, kung ingad na daro ka. Tap mo ba na yung mga daro ka sumunod ka? Kabi ka sumunod sa surga, sumber. Yan na ni Khad. Natimo ang nga na dua na makaplagit. Nana mapiyawon, akatata mangaon, nana marata, kapsigadir, kapkupay-payta. Nagiraya sumiyagat ka na mapya, natika alhamdulillah. Nagiraya miya paroling nga na marata, natika mo alhamdulillah. Naduban. Gira miya paroling nga sumapya, mimota hikarupang ka, kaya tago nga sa posisyon, kaya sukaya ka, miya da susakit ka, alhamdulillah, bini'matihi tatimu salihan. Gira pa na yung itamor ka, na di nga sububayahan, miya sakit ka, so, kubayan ka, miya tayo, di na may lang tamo ka, da ka ma-approve ko kaya ka-plan ka, nepturon ka na, alhamdulillah, ala kulli hal. Langun ko panalamat ko, kaangambulo ya kawasa, di ko parang ka. Yan na al-qadr al-qada na dalawa maratib yan. Pata maratib yan. Paganero na al-ilm. Ikadua na al-kitaba. Ikatlo na al-mashi'a. Ikapat na al-khalq. Ustad, yan ang to ako. Langon man na di mangulaw na sa liyaw ulo pa na palay kabaya Allah. Hoy, ya está. Ha? Hoy. Yan ang pirondo.